Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu bakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi aho mu muherere hose ku isi cyane i Kigali mu Rwanda, mu Burundi, mu Bujumbura ndetse na hanze cyangwa se diaspora rwandize. Ngurwo urutonde rwasohotse rukaba rwarasowe na company izwi ku mazina ya GIG company ifite ishami ryayo ryihariye rikora nka televiziyo. Iyi company rero nkuko abantu bakomeje kubibazaho ukuntu yabigenje kugira ngo ikore ubushakashatsi mu banyamakuru biwacu mu Rwanda bazwiho kuba intyoza cyangwa ubuntararibonye mu mwuga wabo wa buri munsi. Twabibutsa yuko aha benshi babigarutseho babaza kuki uyu nuri yabatabashyizemo muri urwo rutonde rwasowe na televiziyo yigenga ikorera mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu mujyi wa Cape Town. Nimucikwe rero ni mukanye turabagezaho urwo rutonde rw'abanyamakuru barindwi ba mbere bahiga abandi mu gusoma amakuru neza ndetse bikaryohera amatwi ababyumviriza. Ku mwanya wa karindwi ni Eric Safari. Kubatazi Eric Safari ni umusore ukiri muto kandi ufite ejo hazaza heza, ukundwa na benshi kandi akorana bya hafi na mugenzi we Bizimana Christian. Iyo munyamakuru Safari kubatamuzi akorera televiziyo izwi ku mazina y'Intsinzi TV. Niwe usoma inkuru hafi ya zose zijyanye n'amateka y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatandatu ni Muhire Munana. Uyu musore nawe yagiye avugwaho byinshi bitandukanye ndetse uyu Muhire Munana yagiye akorera radio zitandukanye mu Rwanda. Yaje kureka gukorera abandi maze nawe yishingira channel ye n'ubundi yitiriye izina rye Muhire Munana. Channel ye yibanda cyane ku mateka yo hanze. Ku mwanya wa gatanu haza Abayo Yvette Sandrine. Abayo Sandrine ni umukobwa ukorera ikinyamakuru kigenga kizwi ku mazina ya Red Blue JD. Uyu Abayo Yvette akurikiranwa n'abatari bake mu bunararibonye bwe n'ubushishozi mu gusoma amakuru neza kandi akanubahiriza amategeko agenga imyandikire y'Ikinyarwanda. Hari benshi basoma amakuru neza ariko bigapfira mu myandikire igenga Ikinyarwanda. Aha twavuga nk'abanyamakuru batubahiriza aharakitso, akabago, akanyerezo ndetse n'utwugarizo. Ku mwanya wa kane Gentil Gedewo. Uyu munyamakuru ahantu hose ageze baramwubaha, bakamushimira uburyo asoma yitwararika kandi agakora iyo bwabaga kugira ngo abumva inkuru ze zibaryohere. Gentil Gedewo numwe mu basore bahiga abandi mu mwuga w'itangazamakuru ariko mu gice cyahariwe amateka. Uyu Gentil Gedewo afite channel ye icaho izo nkuru zose, izo nkuru izwi ku mazina y'inyanja twogamo ariko yaje kwihindura ayitirira izina rye Gentil Gedewo n'ubundi. Ku mwanya wa gatatu haza Prudence Nsengumukiza. Prudence Nsengumukiza numwe mu banyamakuru bagezweho mu Rwanda, arakunzwe kandi akora umurimo we neza ndetse yagiye anakora ku maradiyo atandukanye, akora inkuru zirimo amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Afite ubuhanga butandukanye n'ubw'abandi mu misomere, afite warming voice, sauti ya joto cyangwa ijwi rishyushye, kandi bene aya majwi niyo yifashishwa mu gukora voice over cyangwa mu kwamamaza, yewe aya majwi yifashishwa no muri filime. Uko asoma inkuru ze ziryohera benshi. Prudence Nsengumukiza numwe mu banyamakuru bakorera kuri televiziyo izwi ku izina rya Intsinzi TV, kandi iyi Intsinzi TV niyo ivaho abanyamakuru benshi beza, ikurikirwa na Red Blue JD. Ku mwanya wa kabiri haraza Ismail Mwanafunzi. Uyu yabaye icyamamare mu itangazamakuru cy'u Rwanda, yavukiye muri Tanzania, ni naho yize amashuri ye abanza n'ayisumbuye, na nyuma aza kuza mu Rwanda gukomeza kaminuza ye. Ismail Mwanafunzi ni umwe mu banyamakuru bakunzwe kuvugwaho kenshi imbere mu gihugu yewe na diaspora rwandize. Nta bindi muvugaho bitari ibigwi. Ni umuhanga cyane mu misomere ye ndetse agira udukoryo twinshi avangamo maze uwumva inkuru ze akishima. Nawe Ismail Mwanafunzi ni umwe mu banyamakuru ba Red Blue JD. Ku mwanya wa mbere haraza Juda Manzi, wamenyekanye ku mazina ya Jackson Mandela. Uyu musore yagiye agarukwaho kenshi, afite ijwi ribereye umwuga w'itangazamakuru ndetse ku batazi uyu musore Jackson Mandela numwe mu batunganya filime akanazikina. Yewe sibyo gusa, akora n'umwuga w'itangaza amakuru, akorera televiziyo yigenga izwi ku mazina ya Cape Max TV. Ni televiziyo ikorera online ikurikirwa n'abantu benshi cyane. Iyo munyamakuru benshi bamagarutseho bavuga bati ni gute Ismail Mwanafunzi atari we wabaye wa mbere. Byari imbere yaho ubu bushakashatsi bujya hanze, ubwo akanama gashinzwe kwemeza ibyavuye mu bushakashatsi niba koko Jackson Mandela ari wagirwa nimero ya mbere, ariko niko byagenze, bahavuye kashe itewe. Jackson Mandela ni ntararibonye mu itangazamakuru, akaba n'umushakashatsi ku mubumbe dutuyemo. Usibye gukora inkuru mu Kinyarwanda, Jackson anakora inkuru ziryoshye mu rurimi rw'Igiswahili. Yavukiye mu ntara y'Akagera
mu karere ka Karagwe ahitwa Ishaka muri Tanzania, yize amashuri ye muri Tanzania ndetse aza gukomereza mu Rwanda, yize amashuri ye yisumbuye mu rwunge rw'amashuri Ikabare na nyuma gukomereza muri Afrika y'Epfo. Niwe wakoze documentaire y'intambara ya Idi Amin Dada na mwarimu Julius Nyerere mu 1978 iryohera benshi cyane, ndetse yakoze inkuru y'amateka iyo wahoze ari perezida wa Tanzania Magufuli kuko yari umuturanyi we muri Tanzania Abiharamuro, bityo iyo nkuru nayo yakunzwe na benshi. Yakoze inkuru nyinshi zirimo imbere mu gihugu no hanze. Uyu munsi Jackson Mandela akora televiziyo yigenga ikorera kuri YouTube izwi ku mazina ya Cape Max TV. Mwakoze kudukurikirana, kora share na comment hasi utubwire uko ubyumva, kandi ntugende udakoze subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere gusoma inkuru zacu. Murakoze, ngiye kugejeho iyi nkuru ni MJ.